Yes, can I get ouch, what? Can I get one today sandwich? What kind of sandwich? Wuxuu jareer sandwichna ma ahayn. It's a second sandwich. The McChicken, the Clubhouse, the Club ELTR Classic. Marna chicken kana ma qadayaha ila ka tuuri. Chicken sandwich, chicken. What kind of chicken sandwich? We have many. The one oo hilibka dhexda ku haysto. Wuxuu fahmaa iimaanka awruux muxuu gudahan kuugu soo galaya markaas ilaahay baa ku dhaartay eeji kula jiifan. Chicken sandwich, sir, please. What kind of chicken sandwich? The one that has meat inside and two baradho. Give me one moment. Okay. حقول ولا عاد إلا كوكل شقن قداها يا محوها وح. الله مريكن براي إنك عنطبي حتى أنا ما قرنا we're racist. Yes, sir. I think متكو صادر من حد يعني. Sir. Yeah, one sandwich. What kind of sandwich would you like? Well, the one نحن ميتك كويستو. What's that? Potatoes. For me, the when you put the fried and the oil on the stove, the one you cook. The McChicken? Yes. Allah أخلي بدنا كانوا معيدان أوجه هيبة. Anything else? And two Sprite. Two small fries? Fries. ما هني. Fries. What size? Yeah. Small? أصاب إيه الله وانا بصور هذا كم قشة. Big. Anything else? iyo maxaa la dhahay maanta aan ku duceeyay muxuu ahaa waa maxay lacagta waa how much total Your total right now is 338 388 guri baan gadanayaa anigu wareega qiimaha kale ka qaadi wareega darashada baan ku iman hadaan ku ceejin baan ku sheegay macalada